Asi akhoi PD office da khoi hongru banai dena khoi DMU ki sa si mai roising na la akanda khoi sanchen jari ba khongjang asi khoi hokiba October ki tarik 9 amasung 8 ki lona ba hingda khoi ki Shillong da leiba Manipur Rajbari bu khoi ki Manipur praja miyam amta khangalam dana hai tare Manipur praja ngi kasen logdana khoi ki PD amasung mai le na ba authority sing hai tare khoi ki Satra mahiroi amasung Manipur praja miyam khangalam dana thubai bi ba se si matang da khoi fully condemn to ba khoi laksabani PD office da ado khoi na lebak miyam ma thungjaning ba wafam amasung PD office thamjaning wafam dim thugai ba da chen Manipur Rajbari thugai ba chenari ba authority khuding mak ai tare khoi PD gi hawrakan da agriculture Manipur tourism gi leiriba side leiriba authority sing ai ta thugai ba chenari authority sing gi officer sing na Manipur praja miyam amadi mairoi khuding mak da makhoi gi thong adu lale haijaga da mani kari gumba ngasi akhoi na laksari kan sida thola ga lale haijaga da ta ga di akhoi ngasi akhoi sidigi mafam sidigi haloi amasung PD gi office akhoi makata no protest ngan jagini amasung mari na ba authority sing na akhoi Shillong da leiba Manipur Rajbari adubu hanagi structure chap Chana Shangar Pirakan, Adung Manipur historical site to Hazana Tambinaba, Satasing from the Apple Tausarim, Aluga Manipurgi, a second lover in the Gamena, Manipur hunting with me and say, Positive Manipur Satamyam, Prasamiana, Kang Labangam, Namakabagitan Zadu, Aduna, Akoina, last win appeal to the she does Chenariba, authorities sing a tumatan da Putopirakan, the Chak Pibigamdi, Amasung, Manipur Rasbari, a tumatanda, Shilonga, Sagapirakan, Hanagi, Chana kai de bitas habi gedam na habisi apel dojari ado hojik se koi ki si officer hojik se hang de har kai han mo officer jing loi chen gare maning get hang to ga koina pamjebadi officer jing thopi ro aduga satra sing amasung lapiri ba satra sing amasung lebak meyam da makoi ki thong adu lale haijagadam ni habisi ne koina koi si protest Manipuri pawari mathanaba hona reiba koi ki PDA gi thong koi ki nang nahan Shillong da leiba koi ki Manipur Rajbari da Ufun damai thugairaga Manipur gi history ke loiba yamna maru oiba si muthaki ba se Manipur gi
पुआरी तंखा में मुथतपनी है लौजरगा छात्रना छात्रसिंह होनरुबैतना खोंजन संसिलक पामदि इजिटेशन तौजरपनी हाय इजिटेशन तौजरपसिदा होइना चंगजुरुबा मतमदा होइगी पीडीए की ऑफिस असी स्टाफ लेतबा दुगा अथॉरिटी लेतबा दुंबा ऑफिस अमा ओइरबगी ममी चांग तारमे असिना छात्रसिंह यामना तवाई हक्चांग यावना होइगी वरि सनजगे लासरिबा होइ खोंजन असे होइगी माइक थिरबा होइगी छात्रसिंह थौना हंदहनबगी मोइ फाव थुगायबा मोइ फाव यावना सिंगरगा थुगायबा हाबगी पोट असे होइ छात्रसिंह सिंगना फावजरे मरम मसिना होइ छात्रसिंह मसिंग असी मक्सिना हान खोंजनदि हान लौजरगा मखा ताबा होइ छात्रगी खोंजन मयाम संसेलकनी मसिगुंबा मणिपुरी पुवारी मुथनबो होनरकसे छात्र खुदिमक मणिपुरी छात्र नतना मणिपुरी पचा खुदिमकना कंजेम तवो लोयना हाइबा मै लेनबा सिंगना मियें सक्सिन बिदना अथुम मतमदा सब साबा हानगी फिवम दुदा काजना अमुक साबिरगा अदुदा थुगाइबा अथॉरिटी सिंग मतिक साबा एक्शन लौखलगा होइगे मणिपुरी पुवारी से मुथतनवा मांगदनवा होनबिउ हाइना आई अथॉरिटी सिंग अपील तौजरे DMU की छात्र नातन चाबम लेरम द पाइबसे याम लाइबक थिबनी अखोय ngasi ऑफिस सोलो दल बेगिंग मरम दी ऑफिस अमा लेरगा स्टाफ द लेजगदी थोंगजन बगा चप माने उदला थमना फरे हादना कोई जम साइंस जम आर्ट्स प्लस पुंजलगा कोई ngasi की मैरोय पुन्ना पुंजलगा कोई सोजरोन जरमबनी अदुगा लोलोनना ngasi am nuaje da थोंग हारगदी ngasi अखोयना लेबा की दमकता अखोय की हिस्ट्री ओरिबा शिलोंग द लेबा राजबारी छुगाइबो यानिंग द फोंतोप लागो मतमदा अखोयना लागो मतमदा स्टाफ पुन्ना लोना चेन की बाइबसे याम लाइबक थिबनी अखोय मैतै मचा गातनी पुन्ना अमुतंग अखोयना पामिबदो फोंदोक चगेना लाक्सबा मतमदा ngasi स्टाफ अमदा लेरमदबसे यामना नुवाइजदे हाइना अदुगा करिगुंबा ngasi पीडी की ऑफिसर दा लेरमिबा स्टाफ सिंगना करिगुंबा मैरोय खुनाय अखोयदा लाले हाइदि बाउदी अखोय ऑफिस हो हंजरोय हाइबा इलोलना आई थंजरगा तेनजै अखोयना चिंगाबा अखोयगी राजबाबु थुवाइबगिसिदा अखोयना खतंग चिंगाजबा हाइतारे अखोयगी क्लू खतंग लेजबा सिगी मरम ओइरगा अखोय लाक्सबनी चमचमना अखोयदी होइसनागी लाक्सबनी चमना अदुदुगा मसाना चेलबनीना सेंना हाय मतमदा रामदु तक पहुंचरे हायबदुनेबा PDA implementing agency नेबा what is the सरकार की order to follow to work नेबा सिगी थुगाइमे मतमसिदने अचौ ऑफिशियल सिंग चेनरंगने नेबा ले अचौ ऑफिशियल सिंग नबलेरगसो पीडी की मफम द लागा अखोइना वरी अमता सानजसे हाइना लाको मतम मखोइना सदरसे सिंगरगा मनुद दु स्टाफ खले में मखोइ पुलब लागा अदु अतोप स्टाफ खले मनी रोम साइड की चेंग्रे अदु की मथौ तादे मोइना करिगोमबा मखोइना इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट की साइड की हायर ऑफिशियल सिंगगी अखोइना अथॉरिटी ना अयाब फिरगा मखोइदा इम्प्लीमेंट हनबो ओइरगसो मखोइ की वरी सानसे हाबदा गात मखोइ की रिप्रेजेंटेटिव हाइदि थौ पुरिमा म्याम दु पुलब फुलागा अखोइ मचा मसु गातने लाइबो म्यामसे मचा मसु म्यामसे अखोइ साना तौबने खरगदि अखोइना कनोगी थुगाइगिबो खुगाइगिबो म्यामसे नौना सिमजनाबगी दमकता सरकारदा हायर ऑथोरिटी सिंगदा वरी सानगे कोते अदु हाइबि मोता सदरसे अखोइ संगप कांदा सदरसे थिंजला लेरमे सदर थिंजलंबसिदगी कनोगी अखोइ संबु यारो मी लेते कोते हाइबो कांदा अखोइना सदर सिंगला संगी दो कांसे पुलिस म्यामसिना संबु यारो हाइना अखोइ सरम्यामसिना तौबिरा अदुबो अखोइना सिंगनबो लेबदगी मथौसिदा नमजलगा संबु कांदा मखोइ मेनली ओइना मी मंगा तरुक मुक्ते कनोगी स्टाफ सिदा लेरमे मखोइ अदुदा लेबिगी मथौ तादे हाइगे अखोइनि सिदा वरी सानसे हाइना लाको मतमदा वायलेंस के आमते लाको नते जस्ट रैली मचाओ मेना पुलप देम आर्ट्स देम साइंस देम कॉमर्स पुलप छात्र पुंबगी पुंजलगा लाको मतमसिदा मखोइना थुपिरक्ते मसिबो यामना छात्र की खुनाय अमा ओइना यामना नुवाइजते मरेबाक निंगदबा मरेबाक पुनुसिबा खंगदबा ने हाइना लवी पीडी की थोंसे सुया याजनिंदे चैलो सिदा asi ekhoi PD office ta hogi hongru banai dena hogi DMU ki chatra sing mai singna la akanda hoi sanjin jari ba khongjang asi hogi hauki ba October gi tarik 9 amasung 8 gi lona ba hinda hogi Shillong da leiba Manipur Rajbari bu hogi Manipur praja miyam amta khangalam dana haitare Manipur praja ngi ka sen logdana hogi PD amasung mai lena ba authority sing haitare hogi chatra mai roi amasung Manipur praja miyam khangalam dana thubai bi ba se sing matan na hoi fully condemn to ba hoi laksabani PD office ta ado hoina लेबाक मियाम थोंजनी बो वफम अमसुम पीडी ऑफिस हम दनी वफम दिन थुगाई बदा चे मणिपुर राजबाई थुगाई बदा चेनरी बा
authority khuding mak ai tare khoi PTA gi hawa kan da arin culture manipur si tourism gi leiriba side leiriba authority sing ai tu gai ba chenai authority sing gi officer sing na manipur prajam ya amadi mairo khuding mak da makhoi gi thong adu lale haija ga dabni kari gumba ngasi khoi laksari kan sida thola ga lale haija da ta ga di khoi ngasi khoi sidigi mafam sidigi haloi amasung PTA gi office khoi makha ta no protest ngan jagini amasung maire na authority sing na khoi gi madi shilong da leiriba manipur rajbari adu hanagi structure chap Chana singkat pira kan nak pergi, aduh belum manipur ke historical site tu, hasilnya tambahnya bah, satu singgung pun lagi apel tahu jadi, aduh kak, manipur ki asyik laba injaga mena, manipur bu hantar yang miyang saya, koi, hari itu manipur satu miyam, amusung perjalanan miyam na, koi kangul lagi bang ngamlak tu bagi tanza aduh yore, aduh na, koi na last one apel tahu jadi ni berarti, sudah scenery bah, authority sing atuh matam dah busuk pira kan saya pergi kita ni, amusung manipur ki rasbari atuh matam dah, silongga sagar pira kan hanagi suka sab Chana kai jadi sabi kita ni habis apa tu jadi. Aduh, hoji sih, pergi official je, hang dia ke hang. Officer sing loi chen gere maning get hang tu ga koi na pam jabati officer sing topi ro adu ga chatra sing amasung lakpiri ba chatra sing amasung lebak mayam da makoi ki thong adu lale haija ga tamni habis ni koi gi si protest. Masih pilih officer sing na, may premium mo sa tingin na lahi di bawa, hindi ko officer sing lagi ko tingin. Tangan betul. विधेयक था विधेयक था शिलोंग से लेबा मणिपुर की राजबाड़ी तुगाइबा शिलोंग से लेबा मणिपुर की राजबाड़ी तुगाइबा अखोई की ngasi की ऑफिसर सिंह ना मणिपुर मियां अमसुंग साजन के लाल हाइजे दिबावा विधेयक ऑफिस ngasi लेके कोई थोंग सिंह ने मणिपुर की बॉडी बताबा Mati khadana hai ke? हाँ बता। जा देखना। ये हाँ लोग। ये लो। मामा। मेरा
네.